Getsemani bari Jisua beयावनो हान्थु खरायनानै जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय बियो बिदोंमोन। आरो बे जायगायाव जों बे ഏതെങ്കിലും ആട് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള ആട് വേറെ വരികയോ പോകാൻ പറ്റില്ല. 99 ഞാനും പറഞ്ഞു. ഹലോ ദീദി, ആടുകള് ഫോട്ടോ ക്യാമറ കൊണ്ട് പോവാ. ഒരാട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാന്നുള്ളൂ. Getsemani ഭാഗമാണ് ജോൺ ഫ്രീബായി समायना रमायना अलिभ दंफां आरो बिबार बारि बागान आरो बे गिर्जा सिङाव जों बिनायनि उनाव फैबाय गासैयारि फोथायारिफोरनि बिनायखौ आं बेहाय गथायफाबाय। जायफ्रा लिरनायनि थांखिफोर हरदोंमोन गुबुन गुबुन थांखि बे गासै थांखिफोरखौबो गथायफाबाय। इसोरा बोर होथों। Darni hakor hakoraवनो फबदोंमोन लाजारखौ। बे हाखरनिफ्राय गाखोनानै फैगासिनो दं। लाजारसनि हाखर गोथै हाखर सिङाव जों हाबफैबाय आरो बे गाखोलांफिनगासिनो दं। Take money to visit. बे जायगायावनो जिसुआ थाबाय थाबाय गावनि सेलाफोरनो इसोरनि बाथ्राफोरखौ सोरगोरायजों बाथ्राफोरखौ खोन्थाबायदोंमोन। गामि गामि नोगोर नोगोर चोहोर चोहोर जिसु ख्रीष्टआ बेबायदिनो गावनि सेलाफोरजों लोगोसे बे हाजो हाजो जायगा जायगा थाङै थाङै बियो सोरगोरायजों बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। 18,000, like 84 zeros. Okay? And they actually took that skeleton and now आसिंजों they मटर खारो actually put it down. आसिंजों खारगासिनो दं नै बिराद गोलाव गोजानथार। हाजो सिंजों जोंनि बासआ खारगासिनो दं। स्वरंग सिंजों and also the carpentry of Joseph. The carpentry of Joseph, okay? After that, our carpentry workshop, exactly. After that, we are leaving Nazareth and we are going to Cana. जों दा जर्डाननिफ्राय इजराइल हादराव बासजों थांगासिनो दं। So we're going to have mass in Cana Galilee at 4 o'clock. And also we are going to visit the wedding church. Israel. Wedding church. Wedding church. Yes, Cana wedding church. What happened there in wedding church, Cana? What? Yes, exactly. The first public miracle that Jesus did, turning the water into whiskey, right? What? Not whiskey, what? Vodka. Vodka? Precipice mountain. Yes, the precipice mountain. It's called the precipice. What? Okay, so actually we'll come to Nazareth. Nazareth, this is the... Jerusalem. Wall injur side jeng kene jabe.
Yes, the Baptist school. The Baptist The negara came Nazareth here, negara. during the 50s, in the 50s of the 20th century. Used to preach Nazareth here ni in the Holy Land, negara of the and they built here a church and also a private school. We're going to talk about it later, about these private schools and education here in this country. Okay, be ready. We're leaving the bus in a few seconds. Okay. Well,